Hadirin baka sorkar jela kampatiaw bane AA halor ka jingmi bean ki cook factories kum kitit ha elaka sutengah wat hadirin bana kalyang ki pat ba hapo ka jingalam jaka Environment Coordination Committee ECC kila penpau ya ka jing persya jangki hakiru kom baper hene ka sngi ki hajar ki pa jangka elaka kila lektur biang hapelau jaka Office u Deputy Commissioner East Janta Hills District hakli riat ban penkan mau ka sorkar baka de ban pendu pendam si sendan ya kita ki cook factories namar nalor balasna bean ka bojing maru ya ka kot ka khiau pai ba babon ya kane ka rally sedang namu pala badia ter na surok ba shadu sa klerian da ka ba lektur sa phalau ka Office UDC harengkat ki plakat ban penram jur ya ka sorkar jela halor ka jingmenti jangka ya ka jingdawa jangki advisor jangka ECC u reading war u ong badon live huai teli ki cook factories ba apply CTE consent to establish Naka Meghalaya State Pollution Control Board kini kidei ki bala depsna lupa wat haba ka an kamsha e kinu ki karkhana bakin snashwa bat supply par ya ka CTE nakalyang ka sorkar wat haba ka latip ya ka neru ka klemle AA ban penshitom me ki katkum ka an penban ka persang ban ai ki kot kisla katkum ka jingkwa ka jongki kabakam kendit kalong baka sorkar kala ai jingbet ye kitu ki karkhana ba yo CTE bakin trai hendrai katkum ki RTI bala yo lalap padon shibon ki jingduna nakalyang ka sorkar hapo ki tana trekam baper baki klem yat katkum ka an baralap ru bawat hapdeng ka jingya ki jongki dang don biang ki bayo jingbet pan trekam uriding war ula kentu ka sorkar baka dei banda perkhat ha namar ha is janta kiyo da ka penlang slam katba kini ki karkhana pat ki penmi ya ka leer bajaklia carbonic acid kaban sa penlong ya ka bambet shu ban pendan kam haga jingalang bala penya de chairman ka ECC UDH Malang ka bala penlong hamu pala bat ha pelau ka Office UDC ladon ru ka jinga soi kerteng halor ban persya ya ki cook factories badru na kalyang kinongkran bakentup nadu ki dekhot ka ECC ki khon samla ki longkmi longkpa jong ka elaka bat ki we ki la pensngau ya ki jing e ba ki la mat ha ka pateng menta bat ong ka jingkta ba khamkong san kan saja ha ka pateng shakmat hadirin balakut kinong ajingkran hapala ko Office UDC nakalyang UDC uba i karmalki ulahyar kran hakmat ki ba daka baong bayakani ka jingdawa jangki unsa pensngau sa ka sorkar lengba ki jingtho bala IT da ki dekhot ka ECC hakani hikasni le ong i ni le di khoi di burami ya ra stop pa le urpari ong i kwai i tiang UDC upai ba ora ni kwai i tiang UDC to ipor wi deng kong PEP ong pi ye le khangat de li ki dang thang pai ni kok bai de ye le li pi to pasar ni upai ba la du tu arnium sia la da blok cha highway jingja burom ye pi nong elam bat i na kwai pasar Kuai ayu yo pai ba ipsia seni uro lot desa. kenang wa setai kan blok na Oh, nang wa chatai hoi. Kawin keterangan apa face dia Em nim ong hang tu hang ni hang tai tang bong pai ba wa Romo di keri ni yar lai mo em bai sar. Em pai ba dang sen terus. ku kun Ngut e ulai. Plus di si wato lek dedep lek uro. Cagi kok mem ku wit tengah sar. Amo ye iya king ku wit. Biar hamba tai. Kok sarang dan covid. Yang ni pai ba wit ai ki covid. Dahulu, dulu hidup orang, hendre, lalu yang ini juga
yang bermain di pondok Islam lah, asal ini berdi Islam di bentai ini. Bentar yang ini berfokus di apa yang ada. Function dan ini anu yo right sarkar yo CTO, RM CTO, RM guidelines, RM protocol, sistem na khang no barakat. CTO, RJE ite oxygen mering meneseni, henry penni, ya jo carbon dioxide, wakta ya kuat ya kya yangi. Barakat doro klam nrote, kerpa deputy commissioner yangi ikarno ki, wiksemu ya ne langkor wikit kyau, wikne reakti timul titiriang yango, wiu ya jingkersana pura. Sara kerpa depi, ladem di hero tho, arhoi tho lani penskem bi, INOC, iwa yo ikok factory dirang bachnong. We the children, we don't deserve to live our life in an unhealthy environment, as we did not do anything. The Chief Minister, the responsible people, we look up to you to show us a better example. And I say it, if this is the example that you put us in such a dangerous environment, your children, one day, they will come and spit on your grave. Ngin kwa bandeng yakini hakalaway ka jongi. Ngin tip CTE ne CTO, ngi kwa ikal air ka bapangat. Ngi kwa yaka blanket ban jonki coke factories haka elaka jongi. Ngi yata lilang hardo bengin apoy syakathong. Kublay chubon. Hikmat nani hapo affidavit UMG hapo Jawai elaka Henry Snawangi hapo elaka sutna. Terjing sekiat auto M ke swearing jongi hapo affidavit kawa ongi yakni gop snaga hapo elaka Jawai Henry Snan Raega sake elaka sutna. Ta kawi ho ong si bak ka klamu di siu amboro dong I yo ong I ki ga kam ka wa kwa bi ida legi. Ong di siu was proudly ki CDO rang yo me. Wara libuwi li kita li ki CDE libuwi li kurang apply ka CDE. Kaumut ka consent to establish kani gino ki kharkan ha chwai snagi ya kya kanau yo I ya ka CDE. Demi te da snagi. Henry ki yi ko o iklamu di siu o sar ki ni ki libuwi li pila tipinga tiba pollution tipi dep isna dep da apply ki ka CDE. Kani to man ko bi ain Henry ki yi ka government halor tiba ki ni mem leba. Kate to ka jinge tiba ko sna chwani bro hijika puchutom go gi ka kam ga air and water act to u snagi lem go bor pemban iyo ino ko ki ko isla. Om di CEP pan pi percha bi o percha bi ya ni ko to illegal. I ong imti bi upit sama government do kata. Heno ka ai go ye bi pemban legal ya ki ko factory to ki thau sa jam snong thau. The Supreme Court the ongo Waki hazardous industry should not be allowed or give permission to establish near or in the human habitation area. On the Supreme Court waki ki hazardous industry ye ki uchna ka sakam ye go e permission ki ha jan ki chnong ki thalo ni po chong ki thao. Ram ti o bi government hodo ka te tipo pemaan go hlor I anyong ka Supreme Court. So we on the Supreme Court on the hope the right to pollution free environment the penman kita kam ke right yang ke artikel adhui ke on the right to life ni tela der em gini kok to man I ke ke hope yang I to ikut suara na o mai pi ki kon kunro yang ke elaka kani to ko khubor ko I cha ki treko ki kon kunro yang ke elaka to ki kon ki wa mai snin bhai ke bi upaya ki ha the post nem to them
Dedap cim hiya ke Ia di boy la kami. Ikhlas nam jadian dedap cim hi yang kendau. Kami ditang pulang. Isuki kami kendro yang ke ilaka diri burami ongi yolesi kejing tu ko perkat din tai korinat. Henry kejing suki yang ke korin kendro, Henry kejing kejing akor yang ke korin kendro yang ilaka cimno bi kubu katu cimno bi wat igel air le. Ko ke kendro wakal air to kini ki atiar ki wajib bruim. Ki basic komponen for survival. The do ye the do ye kendau kateu chimno bi sagaler. Na oma ke jingile into ile upi kreko ki opratan snong ranthawi lene ile upi kita ki he ki yongi hende ke jingile mo iprawi to sami phim to ki bruku be ki sian em kam ki so tho Om di sarkar pi kin nong ilam yang isi pi ke security pi daki kulit juga pi na onga ki bru yang hapo el kasnga untuk gusi kam ki kejing siang to dong ni te dau kermana wa sagala rali do kejing sa to ko yang ki do ki haga group ki triko Hendak tibi wak hende persen ku soto kecing Hendak kecing ile yang ki kadeu ini lagi ya kecing serong onde ya kutarako. Kei ku sosi wa kecing ile emto percaya bi kecing ile to percaya government percaya gitu kita dekar ku pendek bi. Ile kecing geli coba geli iki boy san potli ko ko el gastna ya coba le jinggeli udah no cakencat de berni udah cakencat ngalamcal skan ni ya skan libru habor dia skan ong henu no igani ong le no ga el gastna tong nong perca ni de da ko kunro din mayu ya jinge ong kon kunro wa di buram hab yemi kami jam ki pastor ki doktor ki engineer buro ikam ile ya nikam ambam dunasu dan rubnai wa ong aba hadun wa arhajar arbubi arpo siami siboni telong deri iwa dua tu dingudi na ilkam i ukiang nong ba kapran rubuar ya bukiang nong ba jiwa ulong sutma hemuki sebai rupa yang parang wan sensaran bor haden atun isnem ate yoi rabi yang long sutma rai mo heongi rabi yang long sutma long deri to i bro tro to yendrang bai wa penviar naga cisendon ososuk do i haden naturali lidrik ong no minister defend minister arba lada wan ki bruci apply ke SWA apply ke Islam de biang dia kot ke Islam dong gi de kot Islam gi wa de biang dia ke NUC de biang dia ka NUC Ndroy de snong de mut ke NUC yang ki rambak snong wa ke NUC yang ki doloy ke mut tan bor bara de jimut ngir ki khang to yo gi NUC nak snong wa ka na ki doloy kete to jubat do sarkar na ho ri mesti ora mat snong withdraw ki NUC yoi ora ka withdraw ki NUC hatu kesakar snap mo ngai komo yo biu kesakar yo ngoi oi preong ka ora ada bong itu skilam sia bong mat snong withdraw NUC ora ki mat snong withdraw NUC halori kendon biang Elkara withdraw NUC halor kendam biang. Pai. Ya biyo ha yubi. Pangit pre miao. Inong sencara bor. So abi murong. Daong sipa daong biang ni. Itili buwi ni pajing ya memorandum ibu isa sarkar illegal. Pensi biang ngene.
Henry Watsiami wa inu ibabu imerndo maram puregi purei perbu ya avi mondong yong i percaya waro establishment jing snae ko benang durga illegal aso kilo kena bijing thok jing zelar yang dekhar aso kilo na mentai ni NOC ongiga ba NOC na ka shnong so kilo mana shnong so kilo mana poi habi bentan hi jingli e sarkar ki the nearest human habitation to ai clear so kilo commercial place ai kam phulado ong minister wa paya SWA ong wa i hedin yo ikod islam nagi snong ni te daw i SWA just no ame ke snong thangeta just no vite snong ong i palavi ngara percaya wa boyo MC Vietnam po sana atas pilar M Henry Abdullah ikut chan wong ni wa to lengba ikut selayong snong Henry so vile e kuble ya ro snong itu iramba snong iwa e klep tiba isi bonul saknjat e kuble ya snong lelat kenjat rama snong itu probably no si klem isi pollution ong elaka lada ini kok happy pot snong atu snong e jio e no si Henry kok hatno dilela tangagurna pediam ba tar mudur ga bit sama gurmen don ni samsa law pi amo ong navi mambe ha environment de environmental de ong ikut ga sarkar thung den hani yu ikut ga sarkar yu pa da memorandum ong yu pa thung den zantia yo tung bisan busan deli iko ko po izantia ngi to tung bidin le sambusan hajar deli lakna PV yitip kisatho ya jingam kam a district yang to district over kudu blai or em ya spa po mariang Henry Council C wa do te bio a district ngi to sadin tam a revenue hapo state to iskasi isantia wari boy kena inga antulio pindu studium hapo isantia zero Henry hujika to sab ile ide pano itkar ye chandi kop ni ani sovi benta wongi wa itriko itri muyong tipai wa lu muyong si ongi muyong si to pun sulfaru to martama ong ito pun salfaru siu hindi daw wa manatangile to mi salfar to martama hindi daw wa i waro hani ladi iman naman ko madami ikisnyoy to emma salfar snyoy atte ngaka sa sugo was mat ubru isoto wa jingsma to jingsma yang salfar sulfur dioxide mana mix muni kelang wa man acid renyo sulfuric acid jo acid OM pok bateri kali ate dang snoy hapo jisnem ma pi garanti snyo bisma yang ikut ngawi oma snyo bisma yang kok hadin arsnem arsnyo ni bi jingma to ate jingma wa edo wa the key a body yang pi da adab kata jisma Henry jingta to cerke Ahmed yang ini kita poi factory sini kamil khalia to Asam to duar lig state northeast ki wahap hakate national clean air campaign wasnara government of India har khat kinde to e report ki haga arjar basu to punya pelur pendo nogi ya ki particulate matter ki PM ki pollution ki air kami kalian engkau target arah besar wahab ke berni to pendam noki yakini ke particulate matter
Henry ki yiku siami yo airport ki keberni khoi ko ragi kita sini saya lekas tengah. Ini dah matrai usab di sil dan poyu tarbai klam su da kermena wa ane jingi ki yang bi ane jingi mi pai ba yang bi uyo iyo jingjo ika so sugile haden open benai wa lehalle tarik yo penmani ya public hearing ya public rally konrad de iyo ya penmen step da penole wa terham session hapo yang government yang i to mustep ini bentar to mana zero hour discourse ka po session jadi jingile bagi jingdam lang kecong pibaro kibana elaka ki sutra kibana elaka nong la de ti ban le gading rabi parliament poi perkat ban bun ru do kat ni ke ngakai ila yo snow ye ki ding pen snow jong ki na kalyang ka ibang sang daga la kas tunang te kadang ba nakalyang tungi na ka administration ru in certain snow ya kini ke baro kata sokal na bangadle ka bodang kam cuba por nga kerpat ya kini nang dikrat di dalam yang kini ka radi ban ai tak tu kani di kho ru mo nang ba kalong officially na makarali kalong tanggawi ka lombre gumne ban snow andre idang kam ru di Jika officially kenapa dilawan forward percekuan ke pada subhaban nilai dari jajai ke besibon nak jajai yang biru berak kubjur hukum hang ni kepor pada covid situation ngasih meni kabu batin ya kuster ha kata nungdan nono jinja ka ba tahu juga dia tengah kerai Amdan evang prinsipon dengan kelai lu nado kabaji mustaq katong tip jana. Ke kajing kran bahado juga bahado kalong pensno ikai bila pensno ha bijin ko ajung ti baro pada kalian jangan ada resignation in forward performance akan le barang kam sublai si boleh